narababwiye rwose moto TVS niyo ya mbere ku isi. Iyi ni moto nziza cyane, iyi ni moto nababwiye yuko urayigura ukayimarana imyaka 15 ikimeze gutya. Urayibona ino moto imaze imyaka 15 ariko uracyayoza igacya. Iyi ni moto nababwiye yuko ushobora gutaba ikamara imyaka 200 warangiza wayikura mu butaka ubundi ukayoza ikongera igacya kandi ukongera ugatera umugero umwe ikagenda. Rero iyi moto mwayikunze muri benshi, muribaza senga izi moto kuki zacitse, ese iyi moto uyishaka wayibona gute? Nimutega amatwi rero mbabwire uburyo iyi moto ushobora kuyibona. Muntu utunze no moto ihangano yikomero kuko iyi moto yabaye iboro. Iyi moto yabaye iboro, iyi moto yabaye iboro, umva noneho agaciro ihagaze noneho ishaje. Nukuvuga ngo iyi ni moto ushobora gusubiza ku ruganda bakagukubira amafaranga kabiri ayo wayiguze, kuko iyi moto yabaye noneho moto ihenze muri iyi si ya Nyagasani. Umva rero ibintu byari bigize no moto, umva ibintu bigize no moto ku buryo iyi moto ariyo moto igomba guhenda muri iki gihugu cy'u Rwanda no ku isi. Ni moto rwose ikonsoma gake, umva inywa gake cyane ku buryo umuntu wari wese uyitunze yayikoresha akaza kariko kose kushobora gushiramo litiro imwe ukagenda ibirometero 200. Reka dutumikire abadutumye undi tuze tubabwire ibyiza by'iyi moto. Tubafitiye amabati meza, amabati y'ubwoko bwose, amatoro ondere, amatoro autoporta, amabati y'amategura kandi amabati adacuya. Ni mugane uruganda bita Oba Technology rufite ibati bita Dragon, nirwo ruganda rwa mbere ku isi rubafitiye amabati. Twanyera kubibutsa yuko tubafitiye itangazamakuru bita Murindo Official TV1, ushaka kwamamaza nawe wahanyura. Ciao ciao.